sira ibi pamidana ita tu kuliah konaba skolante San Pedro naran lolos Simão antes na susilinia sai skolante marang Simão significa cabas raun nebe kamba mai marang refere desenha privado Pedro niang nebe ladu konsistensia mai be na Jesus troca narang sai Kefas o Pedro nebe ialian Aram significa fatuk isim. Durante tinantul robalu Pedro acompanha na Jesus. Não aprende para coser na Jesus. Depois de na Jesus ativa lehano. Pedro serviu carane sira buka bibi sira na belako. Pedro nya muri segmento na ba sempre hasol obstáculo no desafios barak no teto ikos Pedro mate. Hegesippus é uma escritor cristão e da primeira era depois de Cristo aktualmente antes Pedro mate nia solo na Jesus. E momento na baka charnero plano atau executa Pedro. Mai beba inira Pedro nia skolante sira Roma. Sira haruka Pedro atau sai hosi sidade. Na Pedro halutuir to iha portambo sidade nia. Mana idane be nia lakonya se hakat maya sorumia. Pedro hateten. Senhor atuba ihanebe manene hatan haubaroma atu simu crucificado. Depois Pedro matan mos matene kataki idane Jesus rasik. Pedro hatan Senhor laos katak Senhor prega adalah dadet Jesus hatan bani au hare o halai mate tambane hau mai atu trokau. Pedro hatan Senhor hau fila au se halotuir nudar Senhor aruga. Jesus atan kita tahu basa hau hamutuko. Depois Pedro fila fali basidare o haksorok no simu ninya pena do morte. E momento nya simu castigo Pedro hate tempa mahirak na be haleunia. Kita triste me be haksorok ba basa win loron hau simu resultado hosi hau serviço durante ne. Atau contra fali bania Vaticano fotini narang sai naran pa igreja bot dia Vaticano igreja San Pedro.